Drama u kući B.I. 58 godina u Crnoj Bari kod Bogatića, koji je napao i 2 puta nožem ubio u predelu grudi komšija I.I. 27 godina, razrešili su policajci iz Bogatića. Patrola je bila u blizini, pa su policajci brzo stigli i pucnjima upozorenja primorala napadača da baci krvav nož na zemlju, kada je posle krvavog pira krenuo svojoj kući. Lisice stavili na sred dvorišta i priveli u policijsku stanicu, a protiv njega će biti podneta krivična prijava za pokušaj ubistva. On živi preko puta kuće B.I. Jurio je ženu po kući sa nožem u ruci i kada joj je sustigao 2 puta je ubio u predelu grudi. Nikoga nije bilo da je pomogne, a neko kod komšija je pozvao policiju. Kada je iz kuće čuo jauke za pomaganje, naveo je naš izvor. Na saslušanju policije on je priznao da je ukrao automobil Biljaninog supruga koji je pronađen na putu za Banovo Polje. Pretpostavlja se da je komšinicu napao zbog toga što je bio besan jer su krađu prijavili policiji. I u selu poznaju kao problematičnog mladića koji ima i policijski dosije zbog razbojništva, krađe automobila i nasilja u porodici. B.I. je hospitalizovana u šabačkoj bolnici na odeljenju hirurgije i nije životno ugrožena. Pacijentkinja je stabilna, nisu povređeni vitalni organi i lekari prate njeno zdravstveno stanje, naveli su iz bolnice.